Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach, še z komentatorskega mesta. Pred nami je torej zadnja tekma aktualnega 29. kroga. Cerar, izvajalec drugega kota za goste, podaja proti bližnji vratnici, priložnost ponovno za Mrkonjića. Strani enih in drugih napadalna miselnost, to je tisto, kar seveda želimo spremljati. Partajn je zdaj v kanskem prostoru po podaji Boačija, pa Kvesič, ki strelja in zdaj igra z roko. 11 metrovka za Olimpijo. 11 metrovka za Olimpijo v 14. minuti. Ali je bil Guček tisti, ki ga je žoga zadela v roko, prejel je tudi rumeni karton. V vratih Radomljanov pa Emil Velič. Poglejmo zdaj iz oči v oči. Velič je šel v pravo smer, toda dovolj natančen in dovolj močan je bil ta strel Marija Kvesiča, tako da Olimpija v Stožicah vodi z 1-0 od 15. minute dalje. Čabra je iskal Partajna. Tole zdaj nesporazum Kvesiča in Pilja, priložnost za Zabukovnika. Zabukovnik strelja, kakšen gol! 29. minuta, izenačenje v Stožicah. Sijajen zadetek Marka Zabukovnika, njegov drugi v tem prvenstvu. Gledal je razporeditev svojih soigralcev, na koncu pa se odločil sam zaključiti. Mislim, da se je žoga malce dotaknila nekoga od olimpijnih nogometašev. Napaka tu Kvesiča, takole pa je Zabukovnik ustrelil. Lepo je zdaj na levi strani opazil prostega Čabrajo. Zilkič. Proti Aldairju. Aldair strelja, Olimpija ponovno vodi. 34. minuta, Aldair, Čalobalde. Za novo prednost Olimpije, za novo zadovoljstvo Roberta Prosinečkega, Green Dragonsov in ostalih podpornikov Ljubljančanov. Nismo prav dolgo čakali po ob tej prednosti, ki so si jo priigrali, privesti k koncu. Čalošič z diagonalo išče Šariča, prišel je Šarič do žoge, toda Čabrajo ima ob sebi, potreboval bo pomoč, lepo je našel Guzino, ki je meril oddaljenejši vratarjev kot. Ljubljančani bodo zagotovo prihodnjo soboto, ko jih čaka večni derbi v Ljudskem vrtu, morali igrati odločno na zmago. Zdaj priložnost za Ljubljančane, Boači pred vrata, 3-1, Zilkič je strelec. Elmedin Zilkič, omenjal sem že, da je nazadnje zabil lanskega oktobra proti Kopru. No, zdaj pa je Zilkič v prvi resnejši akciji Olimpije v tem drugem polčasu v 63. minuti končno prekinil ta svoj strelski molk. Potreboval je zamenjavo na trenerskem stolčku, da se je to zgodilo. Skoraj zagotovo še več kot 20 minut se Radomljanom položaj na lestvici, kar se zaostanka tiče, ne bo preveč zaostril. To je bil hrvaškega prvenstva v Pulju. Zabil oba zadetka za zmago Rijeke z 2-0. Zilkič je zdaj krenil na drugi strani v protinapad. Čalošič ga spremlja. Zilkič odložil je žogo Partajnu. Partajn ni uspel prebiti Čuvaja. Matko ima zdaj priložnost. Velič brani, pa potem v dveh vratnic po strelu Partajna. Poglejte, v zadnjih 10 minutah kar 6-1. Ljubljančani zdaj stopnjujejo v napadu. Radomljani so se v teh minutah popolnoma razpadli. Krasna akcija, Partajn je zadev, toda ali je vse čisto, kot kaže, da 4-1 za Olimpijo. 90. minuta, Ivan Partajn. Kljub temu, da je bil poškodovan, da se je zdelo, da nima moči za vseh 90 minut, ga je pustil do konca. Prosinečki, mislim, da bo zdaj Tola poslal v igro v izdihljajih v sodniškem dodatku.
prav na mesto Prtajna, ampak tule poglejmo, ali je bilo dejansko vse čisto. Lep pozdrav še enkrat v moji družbi, trener Olimpije Robert Prosenečki. Niste za manj opozarjali, da so Radomlje nevaren tekmec, ampak na koncu se verjetno lahko strinjamo, da je zmaga Olimpije zaslužena. Pa rekao sam da sigurno da je jedna ekipa koja zna igrati, ali ima svojih mana, što smo i mi iskoristili. Na kraju trebam čestitati mojim dečkima, su odigrali jednu dobru utakmicu, pogotovo kad su se opustili. Znači, igrali smo malo pod grčom, što je normalno. Novi trener, 2 utakmice zadnje ili 3 se nisu dobilo, tako da tu puno stvari, ali na kraju krajeva moram biti zadovoljan, mislim da su svi odradili kako treba i trkački i na kraju mislim da ova ekipa ima puno kvalitete, mislim da ćemo to pokazati u toku još prvenstva. Koliko je tudi nekako z psihološkega vidika pomembno, da na vašem debiju pride Olimpija do zmage? Pa dobro, sigurno da koliko god da je psihološki dobro, toliko sigurno i teško, jel? Znači, kraju krajeva svi su očekivali pobjedu danas. Mislim da moramo biti zadovoljni. Igralo se stvarno dobro, pogotovo u drugom poluvremenu, zadnjih 20 minuta mislim da smo jako dominirali, 3. gol, 4. posle je to bilo puno lakše. Do tada je vrlo jedna teška utakmica i kao što sam i govorio cijelo vrijeme da Radomlje zna igrati nogomet i to je jako dobro. Na kraju ipak malo smo bili bolji u tom kvaliteti, pogotovo tamo u završnici gdje smo to preko bokova došli do 3 gola i na kraju krajeva mislim da zasluženo pobjedili. Med strelci tudi Aldair in Zilkić, tudi za vas potrditev, da ste se nekako odločili prav, da ste jo znova uvrstili v začetno postavo? Pa dobro, to je samo jedna Žika je danas odigrao stvarno odličnu utakmicu i Aldair dok ima snage. Mislim da i Matko i Prelac i kogod da su ušli dobro u utakmicu, to nam je najbitnije, ovi igrači koji dolaze i sa klupe, mislim da su dali jedan poticaj više i to je dobro, sigurno da smo zadovoljni. Prtajn dao isto iz jedne prelijepe akcije gol, tako da smo na krajnjoj liniji moramo biti zadovoljni sa 3 boda i na kraju 4-1 visoki rezultat. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje. Lep pozdrav še enkrat v moji družbi, Nermin Bašić. Nekako prvi polčas strani Radomelj povsem enakovreden Olimpiji, potem pa se zdi, da ste malo padli. Verjetno bi bilo lažje, če bi recimo na polčas odšli z 2-2. Ma ja, čim lovite rezultat protiv ovakve jedne Olimpije raspoloženje koja jest i toliko im prostor ostavljen, jako teško je. Definitivno ta kvaliteta igrača posameznika je došla danas do izražaja, ali mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, jednu korektnu utakmicu. Mislim za gledatelje da su imali šta da vide. Mi ćemo nastojati da što prije ovo zaboravimo, ja bih rekao, rezultatski u smislu, bilo je tu dosta dobrih stvari, tako da ja ne zamjeram svojim momcima ništa. Mi znamo gdje nam je mjesto, za s kim se borimo za opstanak i ovo može biti jedna lekcija. Olimpiji zaista želim sve najbolje, ovo je jedna druga Olimpija, jedno osvježenje, vidi se tu svježina, vidi se radost igrača, da žele da igraju, da su igrivi i mislim da taj trener je preporodio, ja mu čestitam lično i njemu i ekipi Olimpiji, želim da se bore za naslov. Sami bi se verjetno želeli, da do te trenerske zamenjave ne bi prišlo, ne? Verjetno proti tisti prejšnji Olimpiji bi bilo danas lažje. Pa jeste, upali smo se nekako da neće mijenjati ništa, ali svaka trenerska menjava nešto donosi i donijela jedan pozitivan šok, to sam rekao i prije utakmice, da se osjeti to u slačionci, da se osjeti jedan drugi vjetar ovdje u Ljubljani, tako da mi smo pokušali skupo prodati kožu, sasvim zaslužena pobjeda Olimpija i čestitam i puno sreće mom kolegi Olimpije prije. Najlepša hvala in srečno. Almedin, najprej dobrodošli nazaj na Zelenicah in vrnili ste se takšen, kot vas poznamo. Z zadetkom, z asistenco, kako ste vi vidjeli tole današnjo tekmo? Prije svega dobro večer vama i vašim gledalcima. Pa eto, stvarno otvorena utakmica kao smo očekivali, Radomlje igra zaista sjajan fudbal i ne mogu da vjerujem da se nalaze tu gdje se nalaze. Mogao je biti prvo poluvreme i možda da nam daju 2 gola, ali također mislim da smo bili u svakom momentu za 1 gol bolji. Tako da se poslije sve okrenulo u našu korist, pobjedili smo 4-1. Iako izgleda velik rezultat, bilo je jako teško. A što se tiče mojih igara, mislim da sam ovo ja da uživam u fudbalu i onda vratim na najbolji mogući način. Kaj se je nekako spremenilo s prihodom novega trenerja, tudi iz vašega vidika, neka nova energija verjetno? Pa vidite svi da vlada euforija i velika energija, sva pozitiva, iskreno sve puca od pozitive.
Tako da ne krivim nikog, ni prethodnog trenera, možda se neke stvari nisu poklopile, ali evo dolaskom trenera Roberta Prosinečkog svi znamo kakva je to legenda fudbal i sve i svaki dan mi želimo na svaki trening da mu se dokažemo sve više i više, a pogotovo na utakmicama i onda dođe taj rezultat da mi uživamo na terenu i da gledalci i svi i na televiziji koji gledaju utakmicu da mogu da uživaju u ovakvoj utakmici. V moji družbi po koncu tekme Mark Zabukovnik. V prvem polčasu in na začetku drugega ste še nekako držali tempo Olimpije. Kaj se je potem spremenilo? Drug polčas se mi zdi, da so oni še malo zvišali svoj tempo igre, mi smo pa postopoma padali, predvsem fizično. In se mi zdi, da enostavno nismo bili na našem nivoju, tako v fazi napade kot v fazi obrambe in na koncu je zato tudi rezultat tak, kakršen je. Vaš zadetek pa gre verjetno v domačo videoteko. Ja, videl sem priložnost, udaril in je šla noter, tako da super, ampak škoda za rezultat. Najlepša hvala in srečno.